clear tu te Sipai le vek ule voin zu ni saria chanchin langsar zual kan clear ho le don nia min dat lam kha kan soi to a nimin lam khan Sipai terrorist te chuan ralthuam lian nen thlo na nen iwen na khap tlat chemical ralthuam te po amang le hial ni inan soi kan ti kha nimin lama kan riat thei china pdf lammi pakata thi ti chin kha nia voin lama thu chiang deuh zok antar lang thei ta a pdf lam an che thale zel ni inan soya ati zia khop mai tukin lama min dat cdf laminan soi dan chuan cdf lammi pathum thangmang han phele ngai sing mangten ramle namtan nun na an hlana mi som ni in hliaman tur bok chong sung kiang anin dawna hian Sipai lam mi som li chuang an thi ve bok ani helai ba ka yan khwa anin ka poka yan khwa hian Sipai terrorist battalion zani som sri pali na tenen anin dova Sipai lam hian ralthuam lian an mang bok chuti chung chuan Sipai lam hi mi som ayatlem lo chu an thinge ni in an soya hliam tur anom nual boka ti chuan nimin lam in dawna khan Sipai terrorist lam som nga chuang zet an thi ni voin zun ni sari chhun lai vel ta khan min dat khopuya nld office bula in thing in pani chu akang ral le vegani kang mei hi engtia chuak nge ni an soi thei mai ri lo min dat khopuya hian mian tlem ta hle maya atam zuak chural tlanin an bo zowa in le dor then khat chu Sipai hian an du to kinan ti chia a an lak theya piang an lata zel mai ni in an soi zun ni ruk ni zandar ko pel khan mandalay khopui pg takun township road 46 le 47 in kara Sipai motorin bike chuang mek mi pahni asut baka an that zuya chutami pakhat chu pg takun township a om u ong cho thui ni in achung te na ruangan la to nia hriatania pakhat zo ke ro tu ti an la hre thei mai ri lova voin chhun lai thleng kha chuan lam tu po la nei ri lo ni in an soi Sipai council chuan mani zun ni le khan rampon lama tanga lo lut thil nep noi enge mo chu akhap le ta a hi an mani Sipai lam chan company thil chuak an thal theina nan ti ninge yen alang zun ni khat khan mi nong line chu moon state lama vazina pong township om upain company noya padom ma sabon siam na mun puya va en nu zun ni lia chutiang chuan rampon atanga thil nep noi lak lu khap na dan ati chuak ta a an chuan lama ramdang sum chunga in nga lutuk alo nep deuh theinan le ram chunga tanga thil siam chuate hral ani theinan an tiani Sipai council ta padong ma sabon siam na hi sang ni le pani kumadin ania sabon chi rang an siam ve ram chunga an hral na sa ve hle ni ma se thai India le China tanga lut sabon le toothpaste ti ang chi thil nep noi tam em a hei hian an ram chung thil siam chua alu alan dewa chu chuan lamata na thaviu taka mi puin China thil siam le Sipai company thil siam an boycott a hlo tling chho ta viu mai sia a beidong deu te poni mai thei rampon atanga thil nep noi lak lu khap ma se company tam tak chuan ram chunga nget takin buan lo khuar to a ram chunga siam chu anga ngai thei to turatam hle thowang tun ma angero ani chia lo mai theya thilman akai san tir vele mai thei bokani Sipai council chuan ram chung Buaina chu Sakhuana manga ti dai dan kong zona tum ni in alanga phairam region tam taka po demonstration akal tluang ta view mai sia karen lama khan biak in te kha ren lo view maya phairam lama mitam zo an Sakhua Buddhist vuan tu tele tlang rama Christian te in kara hem thak dan tura zong ni na lang chin state lama zin Buddhist Puithiam pakhat chu mindat khua atanga azin chu en CDF lamin an lo thatani ti thu a thehdarh tir ta chiam ne soyani a ma se chu thu chu Sipai council taktik mayani ti ama Buddhist Puithiam ne na in mule tu pakhat chuan media te hne na hril le siani Sipai lamin an soidan chuan he Buddhist Puithiam hi zun ni saria nei tur Buddhist zirlai te exam siam na en pui turin zun ni li chhundar som pani khan ha kha pani na chuaka kong laka an lo thatta ni antia ma se mit ngeya ama mule tu chuan chu thu chu dot mai ani ti media te hne na hril
hei baka mandalay khopuya Puithiam pakhat puin he mang hi nungdamina munge ti asoibok heta tang hian minong hlan hian revolution hi Sakhuana mga Buaina lam hoizonga hera tumru ni in mitam tak chuan an soya adik viau don ne na lang voin hi court rorel na in state councillor Aung San Suu Kyi kota ain lan le niata na alo rel sa ani angin kota anin lan le tangeya mase thu hlafelero a om thei ta chuang lo mase kotin hun rei tak a khotlai zonga akalpui zel lo nan Suu Kyi ukilten an dila a case tamzok hi case te naw te tham te ten nia wangin nizale somriat chunga rel fel saktura an dil na chu court lampon an lo pom pui ani ti chuan February thla atanga khum to khania July ni somni le paruk ayat lai lova an case hi rel fel vek ani to ang cholkar dan zel ni to lovin kartin thotan ni le thole nia piang in kota anin lan zel to anga thotan nia case thum atuk thole nia case ni chutiang chuan an kalpui don ta ni inan soi voin hian Sipai council in an man tak terawan rel saknul maya chung zinga langsar deuh pakhat chu Makui region chief minister Dr. Ong Mungyu kum ni zel bangzu tura an ti tak hinibok ani poi February ni khata an man tak khani criminal case zangale pangana bi na mangin case an file phota chumi nu voina achung changan rel felzo in case dang natural disaster management law mangin case an ortir zui ni inan soi Dr. Ong Mungyu hi tuna hian makui khopuya dong ti zel an khung mek ani voin khan no pang pakhat po kum som chung zel tang turin a chung thuan rel ve bok no pang toratan chon na view don ani he no pang tu tian soilan du lo hian sikul banga sipai opna hnuai sikul kalan du lo thu te sipai ui chau hawan mamo lo thu te alo ziak kur ve nge ngoi maya chu kum som tan tirna nan mangani chu sipai ro rel na ron zia kan soi ngun to khamo no pang zirlai pakhatin kum som chung zela huna man chuan zirna atana hun hlu zong zong zela mangral don ti na nia a malama thim zo wangti a hlawhoma alainat om hleni KIA le Sipai terrorist te in daw na hi alakal reng the 7 stars news na soidan chuan nimin khan Sipai terrorist ten KIA lamin om munan khur lai lok na an lu chil ve thung ni om takania nimin thehdarh so matanga tlaidar ni thleng khan in daw na chuak le ni ina soi he anin daw na hi kwat khai township huam chunga nam noi khwa tang nai te ani KIA le MNDAA te an tang du na valu chil tu Sipai terrorist lam hi an thi tam zok ni nan soya KIA lamero thian omlo ati voina kachin media laminan soidan chuan tukindar som le chan ve khan KIA Sipai te chuan Sipai terrorist terrason phurtu motor som zet an lo lam bun le bok heng motor te hi RPG in an kapa an chanchin kim changero an la soi thei mai ri lovani bamo kong puidung zo akal nuamlan khwa tanga kal chuak te chu do phung yan an thlen ma mel ni vela KIA infantry som pakuana ten an lo kap ni in kachin news group chona soi do phung yan lama hian Sipai terrorist lam hian tha an thobel vezela chu wangin KIA nen hian anin do rengani cholkar khat chungin alo bera voi thum tal chu anin kap man anga ngai ani mani zun ni thum po khan Sipai terrorist zale somnga zet nuamla na tanga kal chu KIA ho hian an lo kapa Sipai som ni an lo thi to kha do phung yan hi KIA bukhwarna laiza bul alobum tlang bul thuta omania alobum lalet le turin helai vela hian Sipai council lam zariat chuang anom mek ni in an soibok kaya state boy zia kan hria a tunlai takhi boy thuwa chuan kan soingun pol ani mai ome nimen lam thleng khan Sipai terrorist ten rang leya kaya khopui loi ko atang te in anral sai dup dup mai kan ti kha mon rang ranga tanga tong china pathian in a chang ti turin thilakal vezel boka van nei thak takin an mani kol Sipai terrorist ta na van doi thak tak boxi in thila om le hlo mai kaya PDF an beina lama Sipai lam pol ni ralthuam lian artillery bomb kap tu tele thona lama tanga beitu air force team te anin haile ta hlo maya
mani le mani anin kap le na samai ni in kaya lam news chuan an soya sipai za le somni chuang zet an thi nia soi ni in hliam tur anum treu bokani hetiang hini zel se du om viu don himo sian state lamero kan tui pui zong in thi lakal mu mal chia lo dewa mani le mani lal zok le thu nei tu zok ni in chu in an la in kap teu reng mai ma se mun then khata chuan tlangram sipai tang rualin sipai terrorist te an kap ve thin bok voina po MNDAA KIA le TNLA te tang rual chuan sipai an kap na sale hlea MNDAA laminan official page an tar lan dan chuan an ni lama thil hliaman om lo hlova sipai terrorist te thil hliaman om ngei ni in an soi aza tero an thei mai ri bik lovani voin khan social media KNU training na lam kema zong an share hlawhchhuak ta hlol maya an soi dan chuan KNU in PDF thalai training anei tir hi mi sang sari chuang zet an tling to heta hian mun dang KIA le tlangram ethnic nam sipai dang te hnuaya training kal an tel lova an mani KNU chunga training chin chawani ram chung training kal zong zong hi an zawai chuan an tam ve to view vinarin om The Patriotic Association of Myanmar kol tonga ma bata anti mai an mani kol Sakhuana le culture hum han na le von lun zel nana polen lo din na oma alo chua dan chu kan soi seng lovanga ma bata tia pol ming lo din tak chu sang ni le som pali January ni som panga khana nia tun in mun en hian sipai na ma ne na thuni na hlan chon lo vai chuan hema bata le USDP party member te chan hi a chle dona na thel tril ang main amal malinan tril vek nge yang ti sipai pensioner pakhat bullet hla sui chuan voin khan sui bullet hla sui hi sipai pension ani baka USDP party atanga MP ya an thlantlin ani veni minong hlan hian thu nei na lak February ni khata tang khan civil mi te le sakho Puithiam ten an dawdal na te phairam le tlangram ethnic nam rang te dawdal na te ni tina ama chon reng baka khuwa le venglal te point tha an tok ta fowa thilom dan en hian thu nei na chu ama bullet la sui hne na hlan chhong vat se tha ang ati thu sai ni hetia rama buaya nakina be sei bo taka om ai chuan thu nei na in hlan chhona MP te po ma bata member te le USDP member te kim takan tel thei dan tur kong siama poimo to zok ni in asoi boka state emergency puana tanga kum khataral ma in ramchung Buaina aching felvek tur khania ti in tuna thilom dan ena minong hlaina rin lo thu soi heiba ka bubu sui let news le cinema le movie siam chuana sipai council lam chan po hi rengwana stock exchange sa zuar vekin thunei na ponglak nuwa sipai le sipai lal thita te chung te zong zong compensation na pe ka ngai bokanga minong hlan hian cheng no izza enge mozat a se na nga yang atibok tuntin munanga ni chuan sipai lal te po hi general chung te veng tu atana security yanda sipai tlem te nan ve na ngai to mai dona sipai chunga la chuan motivation atlat niam ta hle le ngal ati bullet la sui chuan a soi zela general minong hlan hi ama engthiam na le fin na ma om lo wangen sipai lalatan general hluitan sui khan ni na pe mai chau zoka chutiang chi chu lo ni in op na lama te le ral rel dana te alo ni khwalo ema wangin thu nei na pongla nu ni za chuanga po ram alo op thei lovani hi atiboka CNN news ezen a cham chung khan sipai lamin kan chan pan sudan lama ruby mat dor le mayan kong lama gandama store dor lian te po keima ni sipai lam ve kenan hala ramdang sawrkar mitmuwa generation Z te thil ti angalan tir an tumani bera mase tumanan oi tak tak chuang lo at hlawni na kangral ringot mayani kang meya chua hun kha curfew puan lai sipai te le an chung te chau pon chua oi lai takania kang meya chua nuwa tu te emo chu han puin leman changkwal le vela police pani thum vel te chu anan man vela omzia om chuang lo ti chuan thu nei na pong lak lai kha chuan kum khat nuwa election kan siamang atia tuna lem asian lam ne nanin komna chuan ramchung Buaina re huna atile a mi pui nol pui hian a thu soi hian oi hre to tletani atiani
mi puinan rin du lo rin tir dan te chu kathiam viwa sin le ati boka bullet la sui chuan thu nei na hne na hlan chhon ni se akuta thu nei na om phot chuan NLD party member te ba ka an mani thlop tu zong zong te po anoi chimit fekang ti asoya thu pe keng ko lo sipai le police te po nato ka rem mai tur thu soi bok minong hlainan min chhuah le wangin mani lokhan ka chuak le ni maya aman min tira wangin ama thlop na lam program kan siama ma seram phatsan na khesin min man le dai boxia sipaya kanom lai point enge ti theya kei point enge ka ti thei ti kha a hre chiang vekani ati bok thu nei na kan ne na hlan lo chuan ani hi chuan sipai din mun cheto hi engti kong mai na control thei to don lo miawadi tv hi lo thei lovin in en nge turani in ti ringot po hi thei to lo tun aya smart dewathil ti angai tuna hi chuan sipai te an vain an ril ro nual vek to ni ati bok hetia sipai pensionerin tun laya minong hlaina sipai te din mun zep nei mia lova soita ka chuan minong hlainan sipai council thu chuak soitu atana aruat general zomin tun kha media lam chuan thilom dan an zota zomin tun chuan bullet la swe thu soite chu dan le hrai kalani venglal tha thu te sipai le police an thi thu te po khuarel thilani ngai history rama buai chuan thihna thin ti kan mualom kan bodi zirtir na nena kan soi chuan Khawvel thil te hi kumhlun tur pakhat ma lo ti angkha ni mai rama buai le buai lo chu ram chunga khopui ber ne pi do angchi te hi en ula thileng kima felvel vek to a hei hian ati chiang mai ani atia dan le hrai kal zong in bullet la suyan thua soi ni chuan ko ta khin in tu mem ti zo na chu a chang tha thei ri lovaniang kan khingang katilova kan khing lovang kati chuang lo boka dan chu dan ani mai chu zong chu ka soi thei chu ni ati bullet la suya thu soi han en hian minong hlaina hnuai sipai te din mun tlang pui a hriat thei ni na lang sipai te chu na sa taka hre kan ni ti alanga mi pui civil mi te ti anga ngai thei tur sual tam tak an ti boka tuna an chunga minong hlaina ta na tran lak zel du na motivation atlat niam hle bokani engti kong ma in minong hlain hi chuan ani hne na hi chuan thu nei na hlan chhon mai hi chu arin om chuang lova ti chuan a huna thlen huna a sipai te po hi an la chhevek ngei na rin om hle Asian le China in zom na kum som thum champha Sino-Asian 30th anniversary of relationship anti voina tangin an mangtran ta a Asian ram foreign minister te an kal khom ani he meeting hian naktuk zun ni ret thlenga o ang he program hi Chinese foreign minister Wang Yi som na ti hlothlin ani deuh ber ni na langa China chim thlang lam chongking khopuya program hian mangani Asian lama tang chuan Indonesia foreign minister Marsudi le Brunei deputy foreign minister Iriwan Yusof ten Asian lam hi an hruai dewa ang Myanmar lama tangin sipai council lam foreign minister Uwana Mongruin po telvele ni AFP te Reuters te le Asian Times news agency te nan soidan chuan manizu ni ruka Chinese ambassador to Myanmar Mr. Chen Hai le minong hlain te anin kom tum khan minong hlain chuan China kai hruaina hnuaya Asian in ti an tum te hi zui kan lo tum don nia tin thua lo ti amani oma zun ni lia Asian palai te le minong hlain te in ton tum po khan Asian Secretary General Mr. Lim Jok Hoi chuan tu nge envoy ata na an ruat mai thei ti ming list thatakina pe felveka chumizo su chi li president winmen te po an mu du thuan soyani politics awanga zel tang te chena mu an du thu po an soi ngei ni in Asian lam chuan voin khan an soya minong hlain hin he thu hen engma soyala nei lo kan soi to ang khan Myanmar ta na Asian palai special envoy an ruat tur thuwa an thu ala in mu hlei thei lo Asian Times le news agency strang in an soidan chuan Asian chairman hi nakum khi chuan Cambodia in a changdona tuna Brunei in Asian envoy atana Vaibelchhe Indonesia ex-foreign minister Dr. Hassan Wirajuda hi ama chawarut nilovin mi pani thum vele mo ni se ti Thailand le Cambodia lam chuan an du'a Singapore Malaysia le Indonesia lam chuan midang dai ex-UN chief Ban Ki-moon ang chi te sasa kawa ti ang chi emote kha an du ve thum ni an soya
chu tiang chuan ASEAN envoy turan ruat lo lu angem kan ti kha chanchin kan hriat thei nunga chuan an la in nial deuh zel ri ani tun tumanin mu khom na hian China foreign minister Wang Yi chu ASEAN envoy ruat huwa a hachang lo thial ve ringot ni nan soi boka minong hlainan ni se du Thailand ex deputy prime minister hi ASEAN lam hian Myanmar envoy tan ruat se du hle ni in ti thang me kani ASEAN politics zirmi te chuan tun tuma China in ASEAN ram hruai tu te asom hi US le EU ho ati elna ni in an nga ya engtiang takin nge ASEAN hi athunun thei ti heng ho hian lo hrero se ati na nia an nga ya ni mandeu khan US deputy secretary of state Mr Wendy Sherman chu Indonesia Cambodia le Thailand te tlo in azina tangdun turin asom hlomani kha mase Cambodia lam chu a hlawhchham chiang view ni na lang China in seaport thazit mayan siam sakdon ni nan lo soya naktip zun ni kwak hian G7 leaders meeting mang turin President Joe Biden po Europe lama zin chuak vele anga an meeting a hian ASEAN le Myanmar inzom na po hi an agenda rol pol zinga tel tur ni nan soi chumizo zun ni som paruka Russia President Putin nen Geneva khopuya mai chana in biak na an nei pokang chuwangin kan ma June le July kha Khawvel khi chuan Myanmar ram chung politics chingchivet lutuk hi are tanang nilovin englam hoin nge akalang ti a hriat thei deuh ruak to nge yang ti hi ASEAN politics zirmi te thil thlir dan ani deuh ri tamai ting suwa tongkam ang khan NLD hi an ti cherup thei don nge minong hlan hi pusadama le pugada fiate ang khan an da don angai nom chho don chau ni na lang kan thlir zelon nia ole INP Mizo channel thlir tu tenin lo peng var phale thup don ne o kan channel min lo thlir sak zel turin kan som ngal puka cheu kan lo me